sad, to je jedan dugačak hodnik i mi izlazimo. Izlazimo ja i Silađić, to možete misliti kakva je atmosfera, nikako. Šta Silađić ide s desne strane, imamo jedno 20-30 metara i više, možda 50 metara do liftova, oni centralni. I mi se spuštamo sa nekog 5., 6., 7. sprata, idemo dole. Dole naravno čekaju novinar. A ja sam mu dao obećanje da neću reći da se prijetilo. Naravno da nisam tad u Americi rekao, ali čim sam došao kući odmah se rekao. I sad kako mi izlazimo, Silađić s moje desne strane, ide, a oni svi ostali na vratima i gledaju. Izaš kao da nas ono nekako pozdrave. Da ne bude neke tuče, nešto. I mi idemo, I mi idemo, i ja u jednom momentu uzmem i zagrlim Silađića, prije nego što su stigli do liftova, ja kažem, evo moj Haris, sad kad se vratimo, i ti sam stradao ko svoji i ja ko svojih. Niko neće nam vjerovati šta smo ovdje uradili. Znaš, i ja njega zagrlim, idem, a ovi ostali pap, ne mogu da vjeruju. Koje su ovo dvojice ludaka, šta je ovo? Sad ovdje... Poslije ispitao šta znači to, kažem ja, kako ja zagrlim Silađića, jeste vi normalni? Jel ima fotografija da ste zagrlili? Nema, naravno, pa nisam toliko ludak.